Maloi lau mali e aho e ki mo lele e tonga kotoa, whiawhia ke o taritari lele ki mo tolu ki ho mo ngāhi o ngongo, mo le te o kai uma ai televisione tonga ki he hoani, i he wakai ko ia ki ngāhi ulu i o ngongo. Whale i me he potu ngāwe mo ui ke whapotopoto ange ke ta ofi whakatai me whaikawa, ke uhika e tō ai mofi Typhoid i Tongatapu ni. Whakamoone tongani mo ao si te lelia ki a rea pao whemahino aki ki mau anga iwi malawa ke whakafo o. Pea kakata whakataha ai e ki Palemia mo e ka inga tonga i Brisbane ao si te lelia i wikeni loro tonga ni kawatu ke whakataha ai Troika. O kuta iei pe ngā hitara noa kehe ana yangi, pehe ai ta wakai ki ngā hiongongo mehe malae o e sipoti kai uma ai tu unga o i ea. Ko e wakai lewa eni ki he whakai ki ko auliliani polutele. Kau hiko no kei whakatatolo i e to o ngā oki ai mofi Typhoid i Tongatapu ni, hiria ngeia a hono mau o e toko ua i ho foa Tongatapu e he mofi Typhoid. Kua toko atua i e whale i mei he potu ngāwe mo ui ke ta ofi, ha toi whakataha anga mau kawa i Tongatapu ni e wā i taimi koe ni kai owa lewa kua mahino ai tōkonga o kuiai ai mahaki ko ia mofi Typhoid te lia na amafola ki he kakai o e whanua. Ko e whakaiki ki o talanoa ko ia mo senolita tui vai. I ha poloklama televisione potungai mo ui ne pihe ai e he pole wa a takai mo ui lele potungai mo ui se la whao. O kumatu unga eni mi he kei whai e whatotolo me tānak whamatalai potunga ue ke whapapau i o kumafola Typhoid i he vai. O kumahinok te eki ke puke hataha i he Typhoid mei he vai, ka o kutui e potunga ue o kwhaputopoto ange ke ta ofi e whai ka whakataini, ka hui ke whasisi ai mafola ai Typhoid. O malawa, ke mafola me he vai ange ko malawe mo Dr. Joseph anai, ka tikai ke whakapapau ke pehe ko aha ha to umahaki i tongani pe whakapapau i koe vai. He kohono uhinga ka pau koe vai ia, tata te whito ke vai te pi, o ku pau ke uesia e kakai toko lahi ia. Pea koe ua ki ai, o ku te ki ai pe ke whakapapau ia. Ka koe mea lahi pe, ai mea tokoni. Ka, koe mea e taha, ko ilo pe koe tawhaakenu kai ke whiewhia mātua tangata e whanong ki ai, mau inga ai ta ofi ai whaikawa. He koe hao no uhinga, koe whaikawa, o ku pau ki ai tahaia tene teu i. Pe koe toua, pe koha toko taha tangata pe, ka kohono mau inga, he kuala ni mai toko taha koe, o kune toe teu i ai kawa, o whai hono palu e kawa, pe kono hono teu. He ai mau inga, koe uhinga i ai taha ku whaata ofi ai whaikawa. Lolotonga ini o kutoa i whamamawhai toka ngā ki hofoa, ko uhi ko toko ua o kuna lolotonga puke i he mofi Typhoid. O kuta ofi ai a hofoa, ki te whai a whakataha anga whakatoko lahi ai, pe he ki he ngāhui ha mea tokoni ke ita, pe mea tokoni ke whakatau atu ke he kakai o i whanua. E karewa ke toi ngofua, ki hofoa, ke toi whai ha whai anga whei mea tokoni whakatoko lahi. I ha putu, i ha maari, i ha whai aho, i ha whahinga mea pe e kau atu ki ai hakakai toko lahi o au ki he ngahi whei mea tokoni whakatoko lahi whakasiasi. Ai a koe taha ia e whaunga e whakai e ki i whakatatafe ai ngahi mea koe ni o tatau mo e whaikawa. Pea koe hoko ki ai e i kai ke toi ngofua ko hanga pe o lawei ho tau ngahi ko lo tau whai e mea koe awe mea kai ke kau ngā api. Tau te whito ke sāpate, e whakatatafe moia. E sai taha nge pe, ai pe ki mea tokoni, whiunga pe ki ho whaamiri, pea koe taha ia uhinga koe, o ku mau hauai, o whakahoko atu, ke ua te ke hongo e koe, mena seo mea kau ngā api au, o koe ke atoha mea kai i kai. Koe hoko koe ki he tau mahaki mofi Typhoid, mahu inga ai, ke ua toi wahe, ai mea tokoni. O ku mahina o ku te eki ke le koti ha tāmi ngai tōkui motu i toke lau ke mau ai mofi Typhoid. Mai o ngonga le te o me televisione Tonga ko au sanori tātu i vai.
Kua whakamoone tongani mo Australia ki harea pau whemahino aki who'ou, whikau aki me mo angaiwi malawa ki whakafo'ou. I mahino pe whakaamueni a Australia ke toko nia ai tau mo angawe a tongani ke a osia e peseti e te au o iwi uhila ku mao mihi ngahi mo angaiwi malawa ki whakafo'ou i enea o ki wanoa toru ni maa. Koe konga eni e nau whengawe aki ke au siha mo angaiwi maa mo pau, pe a toi maa whoki ke to koni ki e whakarakaraka tu uloa ai ngahi tuku i koloko ia o tongani. Ne whakamooni ki halea pau ni e ki palemia no pele whawhanua ma a tongani, mai minista ki e whiririwa ke e ame mo angaiwi a Australia Chris Bowen, i whakamatala a Bowen, o ku nau whenga ke whakawhiowhi mai e ngahi whanua o mamani ke na mamata ke ngahi wesia tamaki o ku hoko e ngahi whanua i Pasifiki. Pa ke na wakai ke ngahi veteki anga ke veteki ake ngahi palopale ma o whakawhau i ngahi ngāwe konferenisi whakamamanilahi ki e whiririwa ke e a pe COB. Nā ne pehe o kunau tokanga mi a Australia, ke hika whiririwa ke e a koe taha ia i he porelahi taha ke mo ui e kakai koe i Pasifiki. I ne pehe koe taha e nau tokoni ma a e kakai koe Pasifiki ta te whito ki tongani, koe nau whakamallohia e ngahi whingai aki ka venga ma o ngaiwi malawa ke whakafo'ou, i e whakaamu ke holoki mo whakasisi e ngahi kasakona, ai o kutukuangi ki he ata o ne ule i e ea mamani o te pō lahi ai whiririwa ki o e ea. Ko e tamua ia rea pauwhi mahino aki ne whakamooni ke ato ngani mo Australia ni a whi i Brisbane, lorotonga i kāwatu kuia a e ki palemia, no pele whakawhanua ke whakataha e kautaki i he troika. Lorotonga nini toi mao whenga maali e heni a no pele whakawhanua mo ene kau Moimoi whulau o whakataha mai minista ki muli a Australia, Senator Penny Wong, ko e konga e whenga a tongani ke kei whakaivia mo whakamalohia ai wāwhinga e aki wāofi a tongani mo a Australia. Ne talitali li lei ai e Senator Wong ai e ki palemia i ene fuafua a ahi atu ki hona whanua i hono lakanga ko e palemia o Tonga. Nā ne whakahaheni ai kei tuku pāpea Australia ke hoa ngāwe me ngai whanua o e Pasifiki i hono whakapapao i haata kai malo me lino mo tu uloa ma ai kakai o e Pasifiki. E whakahokai ngahi ngāwe whakalelei mo i langa fo'ou ki he potu ngāwe mo ui i he tauni o kaukiai e whakalelei ki he wharemaha ki vai o la. Ko na whakakato hono langa o i wharemaha ki pirinisi weringa toni ngō i wawao mo i ngahi langa ngāwe ki he pē. Koe taha eni i he ngahi palani ngāwe ko whakaha mei he e ki minista o i potu ngāwe mo ui huakawa me liko. Pea e rewa e tau whai wholau. Ka venga lahi e whāna ne whaha he e ki minista o ne tupa ki nau ngāwe i whataha pe mo i potu ngāwe i he tauni. O kau kia ia langa whalakalaka wha mea ngāwe, o hange koe langa hawhale mahaki pia mohono whale lei i. O e ngai senta mo ui, pehe ki he langa pia ko neesi, mo i ngahi ngāwe kepe. O kau ki heni mono whaivia e kau ngāwe, whalakalaka wha kompiuta mo i wha teknolosia pia pātolo ake mo ui lelei i tongani. Ia langa whalakalaka o kau ki ai ngahi whale lei o e ngahi senta mo ui, pa mohono whakakato e langa ki he whale mahaki i wawau. Ulu aki, tau langa hawaka o whiunga mo tau, mo e tau wholau. O whi mau hangahi langa pe whakarerei ke tokoni, i he tau ngāwe ke toka ngai ho tau kakai. Pe koi ai te tau whakarerei lahi, major renovation o Vaiola, ke toi hoko, koe pou māma ke tokanga, mo toka ngai o mo ui i tongani. Koe ngāwe koe ni e whakahoko ia i he tauni. Pa he tau mua tatau, ke tau whakakato ai langa, o whare mahaki pirinisi waringa toni ngū i wawau. Ke lava o ange tokanga mo e sehevesi maalunga ange ki wawau, kai o maa ai ongo ni ua. E tokoni whoki eni, ke holoki iko hono o mai, ai kau mahaki mei tahe ki Vaiolani. Koe tau mua, ke whakakato ai langani, i he wāwhe ua walu. Pea au ku kamata mo i ngāwe ke whakalere ia ngahi kliniki. Ke kakato boi meo ia i he tauni. Pea kāwai mo i langa, mo whakalere ia ngahi no fuanga a ki nau tolu o nau ngāwe i ngahi kliniki. Mau inga whoke a ngāwe koi ni ke lava au whai hono toka ngai o ki nau tolu o nau i ngahi wheitu ke kai ko kolomuani pe.
O ika i ngalo whoke ni a ngau e ke whakakato. Hono whakatu ai senta tāla sisi o whatau mua mai ke tau ni. Pa koe whai rewa whi ngahi tai ni mi, hiro na lape o whai i a ngahi mahina mei hen. Ne toi mea hoka me liku o ki aipa me tau mua ki ona whai via e kau ngāwe o e potu ngāwe mo ui. Ko e ai o maha ui ngā ke toka ngā e tau kau ngāwe. Mei he CEO mo e kau toke tā mati e tika, ki he neesi whare tātala. Ke whakauri he ambulance. Whe mau ke o atu ha atakai o kumalu. O atu ha whakahonga au tau mo tau lava au fua. Poupoua ki mo tolu, ke mo wako, pe ako hanga ilo fo. Mau mo mea ngau e mo fie mau. Pe o atu ha uhinga lere ke inofo ai o tau aalo ho tau wakani. Koe whatongia maha ui ngai ke mo tuani. Ai toka ngai o ki mo tolu. I o mahino pea no whakapaanga. Pe ai mo ngai whe mau whakafoi tui. Kai ria ke o tau waka kai whai haka kau. E kei whai pea whenga. E langa whoke a pia ko nesi kun salo te. E whengau ake mo universit whafonua tonga. Pea mo e pot ngawe ako. E tunga mo tua pe o e apnesi. O whafufua ke lawa ngā weni ke he wanoa ua walu. Kai e whengau ake mo e universit whafonua. Ko tau si oi ke hiki ake tōla he kau nesi. O ku whahu whau mai. O a o liu ngā ua. Ko whahau ko mai nai whatoto noa he tau. Kau whafufua ke toko ni maua he tau ni. Ko palani whoki ka osi apia ko nesi whau. Te tau lava ko ia e kau nesi o au ke he tofi ke toko te au. Kau maa ngai polkama ako ke. Ko e eiki minista mo uia hua kawa me liku. Keu hika mahu inga ke kei tauhi ngahi tala noa mo historia o Tonga. Ta te whito enima ai ngahi tau tangata Tonga au kuna tutupuha ki ngai whanua muli. O ku hoko ai kautaha whao mo polosi tohi koe Twinis. Kene kei pao tolo ake ngāwe fisfisi mua koe ni i he tau mua. Ke tauhi ke tu uloa ai ngahi tala tu whanua Tonga mo puke ulunganga whakatonga. Ko e whakaiki mō li tea tau kapo. I he whenga hawha ka koe kui, ke kei puke a ngahi tala tu whanua me ngahi whananga o i kōhili, ke ako me iai e ne whanau me whanga makapuna. Nā ne pole ai ke ne whakotuu ha kautaha whau mo pāki tohi iloa koe Twinis, ke tauhi mo puke a ngahi tala tu whanua a Tonga ni i he ngahi tohi. Koe Twinis, koe kautaha whau tohi ni fuafua whakotuu i Australia i he wanoa e ana tuio nuku. I e whakaamu ke inasi e kakai ke he kehe i e whainga mālie ke mau atu hangahi tohi koe ni. I e whakaeke a ngonga le te o Tonga mo e pule lahi o kautaha Twinis, ne pehea i ana tuio nuku. Koe whaunga eni hono toi whakatolonga mo puke e ngahi tala noa mo e ulunganga ai Tonga ke tolonga mi he to'u tangata ki he to'u tangata. I kai ngatai, ka au whakaata atuia ki a whaahinga taha pe o kune whie mao ai ngahi tohini. Pau mau whakakau tuai e mai moa e tahine kuinsala tupo tolu o ku la ako unga whanua. A ene pehe i he whēraulau mo i fuana e whai e whewanga mo whewhawha. E tokua koe ka inga whakapo uri o tau konga moa. Tā koe na whai e nawa e waki whēraulau mo i fua. Te whakamanatu mai ka tau tolu tau Tonga. Ai mā lohi ai hui tua e unganga whakatonga, ke la langa, ke whatua tau tolu kai Tonga. Pea kui aia e whia mao lahi nge taimini, he koe mea koe li liu ai alo e taimini, koe ke lava e tahau ta awhi. E iai ngahi mea ia e mōre atu. Kau kui iai ngahi mea au toton ke tau mata poto hono whiri mai ke whakairi mo tau hi, Koe maho inga ai ngahi tohi. Koe maho inga ngahi tohi, koe mea kure aki e lea peo whanongo pea mō lea. Pea koe mea koe hiki tohi, e hiki e pea tu uloa, Ka koe maho inga fo koe hiki o tu uloa ke lau. Pea koe whai ngai lahi me Twins Publishing ke ave ngahi tohi ke lau he kakai. Pea ka pau koe ke lau ma unu lewa whengai ke whaka anime, whaka rilio katuni. Pea kore kia taha ku whe unghano leo ke ne lau e tohi, Ko hi ke tō tenga ke aka whia e tau tuku whaharo koe tau ngahi ilo, tō mo tau ngahi whanau. Koe ngahi tohini,
O ku whakakalakalasi pē mihi ngahi tohi ki e longa i whānau ki e ngahi whao e kautonga kehe pē o kau ki ai e tahine prinsesi Latu fui peka, kai pehe ki a unga te akata mo te vitaka ili. Ne toi pehe e tuyo nuku, o ku nauwhenga o aki ai me potunga o e ako i e whakaamu ke malawa ke tu whaki mo whakaata e ngahi tohi ko e ni ke longa i whānau i he ngahi ako anga i tonga ni. I he mahino ko tu whake ngahi tohi i he ngahi api ako kehe i Australia. Kia te au, nei ke lota ke whangata e nau ki ha halanga pētaha. Pea nei whaile vai whainga o kore ke timi ko whoma ke o au ke ungai apea koko tō pao aki tai lūl ke sastonga o au ki ke lawenga Māori e ke na university au ki he sas katolika. Koe nau ko ilo o ku kai whakangatangata ki halanga pea ka whia whakatau ka tea i ngahi halanga ko toa pea e langa i ai. Pea ko hono ua o kai ngata siasi nau whaam ke ilo he pule anga e ngau kuk whai Pea whai ai whainga o maiwhanga Māori mo eki minista ako whou. Māori e whok nei whai ako pe nani os whotu e ki community reading group i wawau Pea o te utohi o whai e kuteke lahi ke ato e ngahi tohi ke whakakau koe taha e konga silapa ako. He koe mautohi o whakatau ia pea awe he ngalahi pēri mo e ngahi apiako ki Australia mo tua pure anga. Pea ai lewa loto e te au ka pau, koe hākua whakaonga e maunga ue he ngahi whanua murika e tuku kehe hotau kere. Pea au teke lahi lewa ka nau tōpeu ku whae kore mai Education Department ki mawhenga e aki pa mo inclusive learning. Ku haitau ni ihe tau whanau, uika ke nau whanongo lele, o nau autistic. Ke mau ahi o sio, ke mau hanga o ngahi nau. E lava ke whakalahi nau ilo, neongo e ngahi whakawhi atungia ko hiko ngahi whakatamaku hoko ko nau sinope ko nau atamai. O koe koe uhinga ke whakasisi e nau tupula ki whakaatamai. O ku maua te ngahi tohi i he lea whakatonga, lea whakapiritania, lea whakahaamoa, mo ngahi lea kehe pē i he Pasifiki. Pea ne whakaha e tuyo nuku, ai ngahi taratala noa mo ampastoa siaina, ki ono liliu ki e lea whakasiaina pe Mandarin hangahi tohi. Kai kehe, koe tohi whakataua lahi taha, koe mai moa e tahine prinsesi Latu fui peka. Ok iloa koe ngawha o whewhine mo tangata tonga. Pea ok whakaata atu ia mo ngahi tohi kehe pē i he nau ofisi, aia oku tuu whakataha mo ofisi o MRM Foundation. Ma ai o ngonga le tio mo televisone tonga, kualitea tau kapo. I he konga i ngahi whakatahaanga ne kawatoki ai eiki palemia no pele whakawhanua. I he lorotonga e ne kawatoki whakataha ai kautaki i he troika i Brisbane au Australia. Nā ne mawhainga Māori ai pe o whakataha mo e kāinga tonga ko ia i Brisbane o whikau aki eni mo e ngahi palani ko ia ai puleanga. Tate whito i nau palani ngāwe i nau fuafua ngāwe, aho ngāwe e te ao i he puleanga mo wakai ai ke ngahi palani ngāwe, pe ngahi kawenga kehe pe i he kāinga tonga ko ia i Brisbane au Australia. Ai te tawakai heni ki Brisbane ki a lawa iloa ola me he kautaha o ngongo ledio mo televisoni ai Pasifiki. Nei whakahoko e whakataha koe ni ki Brisbane, Australia, ki hotele koe Pullman, pe kai ko ia pe, nei tokotolahi mai, me oi kau whawhawhonga mei he waa ko ia pe koe ofisi o Pasifiki, mei he potu ngawe ki muri mo whe whakatau aki ko ia e pureanga Australia mei Kenny Pela. Nei lawalele whoki e whakataha ko ia e eiki pareme o Tonga, pe moi minister ki muri o Australia koe ko Penny Wong, pe he whoki o na whakamooni a Alea Pau, a whelawe i pe moi tokoni seniti, mei he tawhakoia ki he whiridiwakoia ai ea, i pe nei mea whoki ai pe moi minister ki he whiridiwake ai ea pe moi atakai koia o Australia koia ko minister Chris Bowen. Loro tonga koia ai mea mai ai eiki paremia ki Brisbane nini, nei rawalelei whoki ha whakataha pe moi
kainga tonga koia o Brisbane, nei whakafofua foki ki toko te au tupu ai kainga tonga ne nau lava mai ki ai, pe nei kau atu ki ai pe moini ihi ho tau kainga tonga ne nau wholau mai mei Melepuane, ke ni pela pea mo sene, ke nau whanongo tonu ki he whakamatala koia ai eiki pareme o tonga, ai ana ne lawe ai ke ne palani ki he uluaki aho e te au, e ni i loto i he ofisi, i he lakanga ko eiki pareme o whanua, kai tau te whito ki he ngahi liliu sii, mo ngahi whakatontonu e malawa ke whai ki he fōtunga koia o whaifatongia ai kaungau e sevile koia sivile ai ngahi potungau e koia ai purianga ke whakalere iange ai whatongia koia ki kakai o whonua kai uma a fōki hono wakai iange ai ngahi whaunga whakateknolosia e malawa ke whaingo fuange ai whitutaki koia ai kakai o whonua pe he whoki e kainga tonga nofo muri ke whakahoko aki e nau ngahi whia mao koia mei he ngahi potungau e ai purianga o hange hono waka iange hangahi fomu e malawa ke whakawhonu i he interneti o whakahuki o ofisi ke whakasisi ianga e whia mao kuia ke te au tonu ki ngahi o ofisi kuia e pureanga o QI mo tatari ai ke talano mo taha i loto o ofisi. Taimi te taupe na ne tari whoki ngai whiho i koia me kainga tonga ne nau lava mai ki e whakataha pene hanga e ia o whakahoko mo whakama opo opo ai viso ne koia maa tonga ki he kahau kai tauta fito i he tafa aki koia o e mao ngā iwi whakafo'o, renewable energy, ngai tafa aki koe e malawa whoki holoki, ai mamafa koe tatongi no fo i tonga, ka mata ake ai uhila, he ko kau whoki ai uhila i he whakamole lahi au pito ki kakai o i whonua, aki hono wakai ange mo whai ngai te kumi o whatatau ki e se atu wholau ki whakalakalaka whakaekonomika hono tolu koia a tonga, ki he tafa aki e malawa ke holoki ai uhila, aki ai wakai ange ngai whaunga mao ngai iwi o ku maa ange ki kakai o i whonua. I kai koia pe, to iai mo wakai ki he food security, pe koe tafa koia o i mea tokoni ai kakai o i whonua, ke whenga pe i he wakai loloa, ke whakasi isi i ange, hono uta mai koia ai mea tokoni me tua purianga, kai tupere kina whoki ekonomika whakaloto whonua a tonga, mo tafa koia o i mao mea tokoni, mei loto pe i he otu tonga, koe uhi ke whakasisi e whalala koia ki e ngahi koloa o ku utamai mei tua purianga. Nai fia whoki a kainga tonga mo fia maarie i e ngahi tari koia a eiki paremia ki nau ngahi whehui, pe i kai koia pe ka koe fia whoki a e moi maafana kainga tonga Australia i e waka i ato ai whengao e wao fiange a tonga pea moi purianga Australia i ngahi tafa aki ke kehe. Lolo tonga ne mea mai ki Brisbane na ne mea ato whoki ki he api polisi koini ai training center, Police Pacific Training Center, o kutu whokia i he tafaaki o i mala wakapuna o Brisbane, he tu ko Pinken Bar, pea nai mao whainga maari e ki pare mea ki ahia, ai ngahi whare ngā ue, pea moe senta ako koini mai kau polisi mei he tuko i whanua e Pasifiki, pea kolotonga iai pe whoki mai kau officer polisi mei he potunga e polisi koia mei tongana, pea fia whoki ai pare mea ia, ke ahia ai senta koini, ai nei whakahoko whoke ene a ahi ki ai, lolotonga ai aho mālolo whakapurianga koia Australia ki aho whawhanua Australia pio kui loa ka Australia Day. Ka ihono whakakatoa nei lawala lei kotoa e u whakataha nei mea mai ki ai ki paremia pio pou mai ki ai kau whawhawhonga koia mei he ofisi whakatala whekaulahi o tonga ki Australia me kenipela ai koe tala whekaulahi leo koia tonga lolotonga ai ko Curtis tui haringe ngie pe tokoni mai ki ai koia ai taha i he kau sekretari ki ofisi koia ko Lita tui Nuku'alofa. Pea nei fia whoki ai kau taha koia mai kainga tonga o Brisbane Tongan Community ke tari lelei mo whakahoko ai whakataha koini ki he hotele i he efiafi monite pe niongo ko aho malolo whapurianga na e holoi tounga mai ai kainga tonga ke nau kau atu mo mao nau whainga maari he tuko ai whakataha ke mao nau e misi koia pe mo eiki pari mea o tonga. Hano whakakatoa lawala le au pito ai polokalama koia me Brisbane nini pe hangi koe mea koia eiki pari mea niongo peo ku amanaki whakahoko ai whakataha e kau wheongongo pe mo eiki pari mea i Nuku'alofana i e whalaite koe ni ka koe fia mo monu ia ai kainga tonga Brisbane he mua whoki nau tolu ia, pe ko mau tolu koia i he ni he mau whainga maari ke whakahoko hawhi mea aki koia pe mo eiki pare mia
i heni, nei mea foki he whakataha koe ni, maata whawhanua, pe foki ki a Samisoni tui a fitu, pe he foki ki he Moimoi whalau, a Lady whawhanua, pe he foki ki a Paula Mau, ka sekretari ki Kapaneti, mo sekretari koia ki he Paremia o Tonga. Malo koe ki whakamao popo pia, mo ki oko o ngahi o ngongo malawa ke mao atu me Brisbane, Australia, mai ngahi o ngongo koia ai reti o me televisione Tonga ki Hawani, malo au pito mo mea mai ka mo mea. Ko e uni o ngongo whakaloto whunua ia ki Hawani, ko e ngahi o ngongo me malae o sipoti hoko mai a mō pia olie. Malama tau ki whelonga ki koe wakaini ki he malae o sipoti. Ko hako e toi whipi ki tangi e senta Tonga Paramata, Will Pensini mono kāinga mo mahini, ke whaloto lahi ia ki he teu e whiahu ena ala ela o e tauni. Ko tau o fulu maha tolu pe whokeni o Pensini, pe a ko o si wainga senturi he malae ena ala ela, to ke hangi whoki hane tau kei ko ia i he malae, ka nane toi whakaha pe, o ko kaua ene toi whoki mai ki tongani he tau ko o si, whiohi pe mui kāinga, mui whamiri, mui mahini, ko ha whainga maari e ia, ki ne whakaloto lahi ia, ki he toi o koe ni oi whiahu ena ala ela ki he tauni. Ko hire whakoi hei whiaha tau ko si, nei whalau mai a Bensini ki tongani, te teo whataha pe mo tim whawhanua ki he whiaha koe Pacific Championships, pe a koe te whenga maari e whokia ke te whoki mai ai tānu pēne e nei tongani i hono tau walu. Nā ne whamatalai ai whenga maari e koe ni o ku whangarunga taa ki a teia, pe a nāne pehe ai koe unganga whakatonga o ku makehe au pitoia, he ku hangi kuni te whakawhoki mai ki a teia, mahu inga e whamiri kai pehe whoki ki e ne teu atu koe ki he whiahui a kapururi ki ai e nāra e la. Nā e te whoki me whoka Pensini ki tongani, o tonga koe whai tāng Christmasi me tā whoou, pe a nāne whamatalai ai ne whoki atu koe ki Australia, ai mahu inga ki a teia, ai toi whihokotaki koe ni pia mohono kāinga tonga. Koe tau kei whoko koe ni ia pe whoki ki hausia na ne whahoko ahi mai koe o tau ko osi, whataha pia mo Isaia Iongi na ahi atu ki he kolo tau ko hure, koe whenga maari le ia ki a Pensini, ai teu atu koe ki he whoki o he whiau e nāra ela wanoa wano. Nā ne pehe ai kai ki ngālo ia i a teia mo ne mo ui, ai taimi koe na ahi mai ai pe mo temi re ki whawhanua, tuke hang whoki teu atu ki ipo mamani o e tauni. Me malai koia o e supa ku whiawhia lahi au pito ai taha kau whoe taka koia i kare tahi. Tupo wa fungia i he ne whetaki ni makoini pia mo e timi moana pasika i he malai supa. Koe taha whokia ne ngahi tau mua e ne tupu hake i tonga ni koe whenga maari e ke wainga i tua bureanga. Neongo koe moana pasika aini ka kune whahai whiawhia. Uia he ku mau i he timi koe ni pia mo e timi supa koia ai moana pasika ai ngahi nau koia na e nofo o mohe misiki ai inga i taurahi. Na e hike whoki no sila. Pea mi ai wainga koe Hawke's Bay, ai me whenga maari o wholau ai ki Amerika lahi, o mao he no whenga maari e koe haka puru Union ni pea koe ni, ko ne whakaha. Neongo e ne wholau i tua pure anga, ka koe whoki me ke moana pasika, koe tahaia a ngahi whiri, na e whenga fua pito ia ke teia. Nā ne whakaha whokia i o kuku kei tauhipe i he moana pasika, ai tātuk whakaholo koe ia o e matakari Porinsia, hange koia ko no tauhi o loto pe whoki ngā him nau whengau ek whakatahai, mahino ia te nau wou ngatahai, i he teu atu koia ki he whiau supa i tauni. Nā ne toi pehe whoki ai hiri hono whiri koia Miracle Whai Langi ki lakanga kāpteni, ko tahaia o e lakanga mahu inga, pea i he ne whepoupo waki, mai no whoku nau wainga whakataha i he whrani whikaano whitu moe walu, ka ko whenga maari e ia ke nau toi wāwhiangi ai, i he timi koe nei moana pasika. Neongo noi koe ke i kare tahi, a koe moi ni i whoki ai i he timi koe i kare tahi, hengo Patrick Pellegrini, koe kautoa ia, malama ke nau toi wāwhiangi i he timi koe nei moana pasika. Koe sipotipe. Ko e wakaile wa eni ki he tuunga o e ea i hona tuku mai me wa awai matangi a tonga i whamu tu whakahoko atu e petelo taungaki. Malelo maari e ho eiki mo le rea tonga kotoa tai le mo tau ki he whia whini. Ko tau whai whanonga tio ni lahi pike alo maari kau whai siat ke eria kova wau. Ia ha uha tū mo tō ai. Lo ai ai tainda malala ke ia mo mana. Mo ke i hoko kua tai peta whai whanonga i he vela mo e mawhana ko ia ko ea.
Nē lahi peke alo maari e tau whaiwhanunga mai ngai hou puna ta toksi toa mi ai, vela la a, e mo au whia ngai tane ni. Alo tā mai koe tāu toka ki he whakatoki lau hake ko ia o au, po tahi lo toko ia. Pea koe alo tā maki ko noa whitu e whakahifo ko ia o whisi. Ai au whawhufua ke ngā unu whakahihifo ke hani usia ne o tō ngahi tau whaiwhanunga koe ni mga tō unga pia i hono halanga whananga. Ahoe ni mako ka hoko mai, whatonga enge tau whiawa te pima alo maari e ma ua tumoto i ngai taimi ni. Alo tā maki kou toka ki he whakatoke lau koe o tonga, whawhua ki toka ngā unu hi fwoi ki ka mata anga ko ia o February, peko sa patikali ki ngā o walolo lahi mana i ngai taimi pete ni mai moha. Ko ngā rai ni o tonga malawa ki tā whia tupi me ngau ni whala tā maki ua ko ni, pete mau tuka tā ngā hi whatokanga i whatokanga ua lahi. Tā whia ka e pehe mo whainga maari ke mo hako i he e tau whaiwhanunga koe ni ki February. Ka koe whiawhini, whainga maari e putu ki ha ua tumuto ki he kotoa peo tonga. Lolo lahi ngai taimi ta te whirike e ria koko kau, koe hawi ria whatoke lau o kua ni ki mo whainga ki tangi tonga. A hake tonga, ha hake ha wiri aia o kumari tahi pehi ki tāni ki hoa. Koe, fo ma whana na i he bōni wa ui tiki se sase wanima, ma whana taha ko e ria koe a o pāpai, tini whana te ea i he taimi po uri. Ka whapongpong ki whainga maari e ki ha uha tumoto ki he konga nai tonga pia, kamata piki taftonga, vela la a, mamata ki whunga la a ki whiawhitoa pongpongi, wa o whapai, Tongatapu mo ewa. He whainga maari e piki a au a whia ngai taimi wa uha tumoto ki he moni wako hawiri wangi ki mo whainga ki he konga lahi pe o tonga. E ko la pe ni nei, vela pita la a i taimi maho ta te whitoi ki e ria ko Tongatapu au piki te se tolu whakahoa ki he tonga pe o te tonga. Ki he tonga koe au, lahi pika lo maari e pia whao piki au a whia pia e mau ha tumoto ki he ongoniwa, pia pe he ki he potahi whakahihifo roto ko ia o te tonga. Taimi koe te tahi, maha toka tahi e pōni i hawhinga o whutau maari e a hengi toi wanoa ko ia ki he whā. Koe la me mahina hopa la i he osi wanoa ko mihi no, pia hopa mo mahina i he osmi le ua ko mihi whā i he whiawhia a pongi. A hini makoni ka hako mai ki Nuku'alofa, mamata ki whunga la a, vila la a, ka ia ngai taimini ha uha tumuto, pia malapa ki lolo lahi. Pia mahina upape, ma whana ko ia pe vela ko ia i he taimahua o ki te sesasi. Tau te whita peni ki he toko naki. Ko tau ngata ngā pe ki whiawhini ka mō pōria. Ko e to o ngai a oi ea, ka tau toi wakai ange pehe ki ngāhi ulu i o ngongo. Whale i me he poto ngāwe mo ui ke whapoto ange ke ta ofi whakataimi e whaikawa ke uhika e tō ai mofi Typhoid i Tongatapu ni. Whamo one to ngani mo ao si te lelia ke alea pao whemahino aki ke mau angaiwi malawa ke whakafo o. Pea kakātai whakataha ai e ki Palemia mo e kā inga tonga i Brisbane ao si te lelia i wikeni loro tonga ni kāwahatu ke whakataha ai Troika. Mo e kakato i peia o ngāhi o ngongo mo i ledio kai uma ai televisione tonga ki he hauani mo whakaamu he au taki kotoa to peia ki ana to whane kotoa. Kai malo e tau kei whi au mai ka mau mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga news for tonight. Making headlines, social cover gatherings have been advised to be put on hold due to the outbreak of typhoid. New renewable energy memorandum of understanding has been signed between the Tongan and Australian governments, and the health minister has outlined major plans for the ministry in improving health services across the country. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I'm Papua Aho. The Ministry of Health has advised a temporary ban on kava gatherings due to the discovery of typhoid cases last week. The ministry's advice comes as investigations continue into the situation, with confirmation that 2 people are presently infected with typhoid in Tongatapu. In a televised program from the Ministry of Health, the Environmental Health Director of the Ministry, Salafa'u, said this decision is based on the ongoing investigations and data collection being carried out by the Ministry to determine whether typhoid is spreading through the water that people are consuming. At this time, it is understood
that no one has been infected with typhoid from water resources. However, the ministry believes it is wiser to temporarily ban covered gatherings in order to reduce the spread of typhoid. Currently, particularly attention is being focused on Hall 4, as the 2 confirmed typhoid cases are from that area. Hall 4 has been instructed to stop holding large gatherings as well as preparing food at home or food intended for sale to the public. It is also confirmed that no typhoid cases have been recorded in the outer islands. Tonga and Australia have signed a new renewable energy memorandum of understanding as part of Australia's support for Tonga's goal to reach 100% renewable energy by 2035. The agreement reflects a shared commitment to joint action on clean, affordable and reliable energy, helping to drive real progress toward a sustainable future for communities across Tonga. The MOU was signed by Tonga's Prime Minister Lord Whakawhanua and Australia's Minister for Climate Change and Energy, Chris Bowen. The MOU works alongside existing climate and energy cooperation between Tonga and Australia by establishing the Tonga-Australia Renewable Energy Partnership, supported by the Australia-Pacific Partnership for Energy Transition, or APPET. Bowen says they are bringing the world to the Pacific to see climate impacts and solutions through the COP process. They are concerned as climate action remains the greatest lever to protect the livelihoods, security and well-being of the people of the Pacific. As such, Australia remains committed to strengthening their collaboration on renewable energy and climate action, delivering on Pacific priorities to cut emissions while cutting the cost of energy. Part of that commitment was the Memorandum of Understanding that was signed yesterday with Tonga at Brisbane on the sidelines of the Pacific Islands Forum Troika meeting, which is attended by Tonga's Prime Minister Lord Whakawhanua. Meanwhile, also on the sidelines of that meeting, Lord Whakawhanua and his delegations had the honour to meet with the Foreign Minister of Australia, Senator Penny Wong, where they discussed the priorities and shared the vision of the Blue Pacific, peaceful, stable and prosperous, in which their sovereignty is assured. Senator Wong welcomed Lord Whakawhanua on his first visit to Australia since his appointment as Prime Minister for Tonga, and since Australia and Tonga committed to elevate their partnership through the Australia-Tonga Agreement. The Minister of Health has outlined key development plans aimed at improving health services across the country in the 2026 financial year at the Ministry's Special Welcoming Program this week, and we'll see some major projects ahead for the Ministry. This work plan will carry out major renovation and new construction projects within the Ministry of Health this year. These include renovation works at Vaiala Hospital, the construction of the Prince Wellingtoni Ngu Hospital in Vava'u, as well as several other health-related infrastructure projects. The plans were announced by the Minister of Health, Huakava Meiliku, during the Ministry official service for the 2026 work year. Huakava Meiliku highlighted 4 key priority areas that he is committed to implementing in collaboration with the ministry throughout the year. These include infrastructure development, such as construction of new hospitals, the renovation of existing health centers, and the development of a nursing training school, along with other related projects to be completed by 2028. Also included are workforce empowerment, digital and technological advancement within the health sector, and the promotion of healthy lifestyles across Tonga. It is understood that these work plans form part of the new policy direction set by the newly appointed Minister of Health following the recent change in government. And because of the importance of preserving the culture and history of Tonga, especially for the Tongans growing up overseas, the 20s brand publisher is leading the way in this work with the aim to preserve Tonga's traditions and history and instill Tongan cultural values and identity within the younger generations of the diaspora.
As a mother and grandmother, Ana Tuyonuku felt a deep responsibility to preserve and share the rich traditions of Tonga with her children and grandchildren living overseas. Recognizing the risk of cultural knowledge fading across generations, she aspired to create a lasting legacy, a publishing brand and bookstore known as Twinies Brand, dedicated to recording Tongan tales on paper. Twinies Brand was established in Australia in 2020. Tuyonuku envisioned it only as a way to safeguard Tongan knowledge, but also as a platform to share it with the wider world. They have published a number of books already, sharing Tongan stories in both English and Tongan. In an interview with Radio and Tonga News, Tuyonuku explained that the books published under Twinies Brand serve as a collection of Tongan stories and cultural narratives written by esteemed Tongans, including Her Royal Highness Princess Latu and FWC Education Director Dr. Ungateakata, among others. She emphasized that these works are particularly valuable for Tongans raised abroad, offering them a window into their origins and a way to maintain their cultural identity. Twinies Brand offers a diverse range of publications, from children's book to more advanced works, covering tales, traditions, and cultural practices. Beyond print, the company also animates and voices these stories, producing cartoons that bring Tongan narratives to life in a format accessible to younger audiences. Tuyonuku expressed her hope to make these books available in schools across Tonga, with discussions underway with the Ministry of Education to integrate the materials into the national syllabus. She also highlighted the potential of using the books and cartoons to support children with physical and mental disabilities, noting that Twinies publications have already been distributed in schools overseas. Among the collection, the most popular and highly demanded title is Her Royal Highness Princess Latu Fuipeke's book, Koe Ngafa o Whewhine mo Tangata Tonga. This and other works are available at the Twinies Brand store, located at the MRM Foundation office in Nuku'alofa. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Taukapo. That was the latest from the local scene. Up next, we'll join Pia Olia for the latest in sports. Welcome back in sport. The Parramatta Eels sender Will Bensini says reconnecting with his Tongan heritage has given him a renewed perspective as he prepares for the 2026 NRL season. Just 23 years of age and already with 100 NRL games to his name, Will Bensini is entering his 6th pre-season with a deeper appreciation of his heritage and his role within the Parramatta squad. Following the 2025 season, Bensini travelled to Tonga with the national team ahead of the Pacific Championships, his first visit to the island since he was 8 years old. He described the experience as unforgettable, saying the passion shown by Tongans for their national team, combined with reconnecting with family, had a profound impact on him. Bensini later returned to Tonga in the new year for a second visit, which he says it allowed him to better understand island life and reconnect with his roots. The experience was also shared with teammate Isaiah Yongi, with both players discovering family ties to the same village of Nuku'alofa. Looking ahead, Bensini says he remains focused on consistent performances in 2026 as he continues his journey with the Eels. The Tongan-born forward Tupoa Fungia is excited to join Moana Pacifica as it is a fulfillment of a lifelong dream. Moana Pacifica recruit Hafungia says representing his culture on the Pacific or the Super Rugby stage has always been a personal goal. Hafungia moved to Aotearoa, New Zealand to complete his schooling before beginning his rugby career in Hawke's Bay, later spending 3 years playing in the United States. Despite opportunities overseas, he says the chance to return and join Moana Pacifica
was an easy decision. Afungia says the strong emphasis on culture, identity, and faith within the team has helped him form close bonds with his Pacifica teammates. He also highlighted newly appointed captain Miracle Failangi as an inspiration for young players back home, showing that opportunities exist for those coming straight from the islands. One of Afungia's personal goals is to earn Moana Pacifica jersey and present it to his father, who introduced him to rugby and remains his biggest influence. And that's sports news. That was your sports news with Bia Olia. Now taking a look at the latest weather updates from the Whakamotu Weather Forecasting Centre with Petelo Daulaki. This is the last week of the month. Welcome once again to your latest from Tonga Meteorological and Coastal Radio Services. Overall, we will be experiencing fine weather across the area of responsibilities. Nonetheless, we have some concern. We could have some hefty downpour, even some chances of the thunderstorm, especially overall. And continuously, we will be experiencing feel the heat throughout this time. We will experience fine weather, clear spells, very strong sunshine, isolated clouds in the past few hours, and there's a low pressure here towards the northeast, open northeast of about. Behind of me, there's a lot of cloud there towards the west of Fiji, which is tropical disturbance. 07F tended to move south, causing no problems, direct no threat to Tonga area of responsibilities. For the next upcoming 5 days, here's our setup. Basically, we start off with fine weather, some isolated showers, and these spells of rain here towards the north, which is tended to move in by the start of February. That will be this Sunday, bringing in some problem, causing some persistence of rain, hefty downpour, chances of thunderstorms, and impacts. We could have some flooding throughout many places, and in that case, we could issue some warnings in terms of heavy rain and flooding, and if possible, we could issue some strong winds as well. Starting this evening, it's going to be widespread chances of showers for many places. Some hefty downpour expected for a while. The winds will be light and very postward to the north, further central to the south. They will be experienced east to southeast, basically 10 to 15 knots. And in terms of overnight temperatures, we have these significant figures here. Thermometers will read still quite warm and uncomfortable for sleeping. Starting off by tomorrow, still having chances of showers across many places, but later in the daytime, very strong sunshine. Everything starts to clear off across Tongatapu, and it was feeling the heat. There are some chances of showers as well towards to the news and Nuku'alofa and Tongatapu as well. And you can see here, still feeling the heat, hotter to the south compared to the rest of the group. And for the rest of the day until Friday morning, they'll be having fine weather. But later in the night, things will start to change off, especially to the north, started to becoming more clouds with some showers, persistent rain across to the north and central waters of western waters of Tonga as well. Tide predictions will be having a low tide for tonight at 9:30. High tide will be tomorrow early at 20 to 4. Sunrise will be 30 minutes past 6 and the moonrise will be 2 minutes past 4. Last 5 days outlook for Nuku'alofa in particular, very strong sunshine, some few showers, and these showers could be hefty downpour at that time. Still feeling the heat throughout this time, so it would be reaching that peak here of 33. That's quite a lot from us for this evening. I'll see you once again. Thank you to Petelo and the rest of the team at the Tonga Met Service. That wraps up this hour's news package for radio and television Tonga News for tonight. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. Social cover gatherings have been advised to be put on hold due to the outbreak of typhoid. New renewable energy memorandum of understanding has been signed between the Tongan and Australian governments, and the Health Minister has outlined major plans for the ministry in improving health services across the country. That was your news for tonight. Thank you for joining us. Have a good evening.